Yang sudah postal acara sebenarnya, but hari kata doktor umday berniaga pula. Di terkesini kepada masuk klaim, berkaitan dengan hajan ke program lawaknya, doktor kepor ke bahasa Heaving. Di kata Pynshai kepada pelanggan bom ke kepor, kan baik-baik tak. Jadi ini bersama corong cegari betul betul. Di ngakwa depan tentang tu semua jadi kita mengkai. Bagan ngaruh di Monday ke Lustan katandai sa sini, but stok sibun bang isong esta apok sa Monday. Pagkapor ka bang one yasok pagka sa Monday ko layo hindi ni tuloy tabel na basong, but irong itikar subhan bas punak bang isong esta eleksyon. Pagkapor bang uti koneksyon Lustan apar, but apulay kapag ngayon eleksyon apulay. Ngayon, siguro, bersama Monday. Ngayon, prat kasau spa, yung kabut, hagal isang ilagat asam apulay. Kaya siguro, naman rin kitikipriyo, di ba? Kaya kitisya bakit yung nek, hakiting ram, tungi ka parti VPP. But, nanta ka MP election malong sa apusal ro, ngayon, prat niya ka kakrespa ng apulay. Bakit LDC, ngayon kasawag spa ka. Pag may eleksyon niyo, buwan ito gibon na eleksyon. At tuloy, sikang nyo, ito naman ngayon yung wala kasalan pa yung eleksyon, na eleksyon ito ipak. Dahil skam ba, kaya yung presyadong pilihan ng patay. Hato ba na points na masyadong pa. Kaya yung eleksyon, kapag yung kung dia kan pentra, kenapa po, kanong nokong kabaitom ka sa mifelan. Mo? Kaya yung eleksyon, batong kaya, nakam nagfanal dalam sa mga ahupra. Kaya hari ini ki next time siteng mau gumitpat, kalau dia sedang suruh melakukan, bangkai ikan, ngapa terbang lah ke bawah. Bang kostat sibuan ba, supaya ba hari ini ki next time siteng, ayo si Kristian pepa, hari ini play ke kam, kalau itu berarti kostat. Kaya kadang ngasih seluruh kaning support naman batu kular support village payba dan senda habang trend kadet dan tija adon kambim kalau lu kam jogi payba tadi kam sim kini tray naman kini ke parti jogi pan support dengan mi kabang ini election hasam apply ni kan mas yang kedai tidong isong jogi ni ke thang jogi but dan way orang ha dan isong nang jogi woina Balei pia sengkamai sengkapi lulu. Tengok kata siapa mo yang jawab mo. Tengok orang yang kapi lulu berpun mah. Balei di Thailand begini. Kita sekali sudah mah. Neneng siapa? Kita lawai siapa lawai meeting mah ayat di sini. Jadi orang bangsa ini kapi lulu.